Ki te ao tōranga pū iaia nei, kua raruraru te rōpū nā hinara I te whakamāraritanga a te āpitihana ki te tautoko I te pire mātakihuna I te tangata. Ahakoa kua whakai te kāwanatanga kia haere te pire ki te kōmiti whaiti o te whare pāremata, he poto noi ho te wā e tai ai e te marea te tāpai kōrero mō taua pire ki te kōmiti whaiti rā. Nā kona no hoki te whakahau āreipa me ngā kākāriki kia tai hoa ake. Kei te karo ana hinara I te whakatau a te kōti matua. It's about safety and security for New Zealanders. These are significant crimes and I believe the law needs to be clarified post the Supreme Court's judgment. Kia kore e taia ngā tāngata kino, te mahi kino, kārera nei. Hei tā te kāwanatanga e whā te kau ngā kehi kei mua I te ture I tēnei wā kāraru. Ki te kore te kāwanatanga e whakatika I ngā ture o te wā. Kei te whakaia reipa me whakarereke te ture. Engari, kaore rātau I te whakai, ki te hātepe e whaia nei e nā hinara. Mehe he pērā rawa te kikino o nei kehi whakātungia mai. Kei hea, kōwai, he hake rāne ngā whakapai. Nā, he haruru ana te wahangu. He hoi rawa te whakahe a te rōpū kākāriki. Hei tā David Clendon kei te takahi noa te kāwanatanga I te mana o te ture. To overrule the Supreme Court through a parliamentary process is simply undemocratic, unconstitutional. I raro I te ture I tēnei wā, he mana tō te kōti ki te whakai ki te ture, ki te mahi I ana mahi muna. Mēnā e whai take ana. Hei tā reipa, me ngā kākāriki, he whakamataku noa tēnei mahi a te kāwanatanga. Tā ngā kākāriki me parea tēnei take ki tahaki, waiho mā te mana o ngā kōti e whakatau mō ia kehi. The idea that all these criminals will run free because if we don't make the change, it simply doesn't stand up. Ka pānui tia te pire mō te wā tuatahi, ka tukuna ki te aroaro o te kōmiti whiriwhiri mō a pōpō. Jasmine Pearson, Te Karere.